May pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakadak adagos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam Ken Bilag. Ador, itay pala nga di ka matagtagari. Pagdamagak ko maitay ni Chato ang pimanaw matan. Masapol nga ilibet ko kenkuha na iti apanag. Kwa. Banug ko la siguro na ito eh. Aduman nga minan tinasikaso kita aldaw. Honey, nasa nga ilik itay ni Mrs. Villarabas. Anya? Kinuyog ida ni Amanda. Nakaragrek sa ka nakisarsarita kanya, kang pasig mo't ang pagkwartahan ti bagpagana. Nagpipintas dagiti sapatos kada arwatan. At dapay alahas anayon kano ti sagot na kanya. Anya? Saan ka din ngayon bagakken ka? Asaan ka nga agawat iti oray anya asagot? Manipon ka lagi tinigosyante. Salvatore, makaungot ka matan kanyak. Saan? Saan ka akaungat? Amuman. Idi pa lang yung bagakan ka. Saan ka nga agawat itanyaman asagot? Iti ore asino ang negosyante. Mabain na kamang pabain kini Mrs. Villarabas. Aglalo kat nagsaya at matipan nakisarsarita na kanyak. Saan na siya tinakitaw, honey? Oray pa'y. Han, sige, pasensyakan. Saan to na maulit? Agyaman ak unay na maawatan na kani. Amangan nga minudumteng to ti aldaw, nga dan tumat kiddawen da apabor. Apay, sa di numanentayan nyo kadagiti amigam, tao may kasukunan. Kadwak na Gaspar kan ito. Oh, milagro. Itaman pa ron. Amangan no atun tumanan ti bagbagam. Mauma akon, makisinsin nung batkang ka, makauma ka. Nalami isakit di ulo mita. When no, napagustuhan ka. Oh. Tsak sakit ti magustuhan, ti aplaw ti angin. Amangan no anyaman ang ti pagturuan day tang ibagbagam. Sige man langan. Kinapod no na. Magustuhak ti panaglailom kanya, Rod. Hala, gusto na ita na pagsarita ta. Sige, bye. Gaspar, Idong, mapantayon. Mayat sa akit diti panagul-ulo ni boss, Gaspar. Napanpay di manon iti unag ti kasino. Sayang akong daway. Mabukod ako mamanan ni Badam. Nagluko kan. Ipaturong mo pa iti ropak ti asok ti sigarilyom. Danugan ka kayat mo. Niya ka man tinidong. Nagdakakalaki tingag pungtot. Karita nakadagosan. Nagbayag dalakit di ngaminan. Tapos makaawid tayo kuman. Ang mga no nagsugal matin. At pag-inuman iti asidig ti kasino idong. Saan natangatan nga naiyaban? Tamabantayan tayo talugan. Sapay, nagado ti lamok diroy. Iso nga ron ngagpaypayubiyubak. Naimbaglang pangbugaw ko kadaga ti lamok. Talaga na pagustuhan ni boss. Idinto asigod. Di na maanusan asukunan ni madam. Urayan na pa yun.
Madamdama kayo na maturog. Kadwandak pa'y nga ginom. Kanayon nga dulat at idultulin ko ang arak. Napagustuhan kayon sa talaga, boss. Naimas na ito yung arak. Kat ura ewan pulutan. Basta makapagsigarilyo ak. Itay pa'y ang maumaak. Ama kang angot iti payud mo. Oo. Ang mga nagsinungbat kayo manan. Sana da kayo timang dadalit ti kinaragsak ko ha. Pag timugan kayo. Itapay tamang rugin ti Black Sun Mining. Ad daman ang nabumaknangak. Nasika ba talaga ni General Villarabas, boss?Ag-asam. Saan lang nga rodan nga ipalubos ni Gob? Ipilit na pala. Ti ko nang pwede. Nabilag. Pudnot ako na midong. Nabilag ka na sikap. Kita man ti pagpatinggaan ti kinatangkan ti sangin na. Ang mga nuday tuyen ti pakatayan na nalapdan na dagiti ganggan na ahet akasusyo iti Black Sun Mining. Saan ang nagustuhan ni Ador ti panangawat ko kadagiti sagot ni Mrs. Villarabas kanya? Madam? Maawatak mo't kiti ti ansawak. Ang mga nun niya nga agpaiso ti kidawan da nga agasawa apapor. Aglalo ta saan nga manugot iti kalikagom ti general. Apa nagupira iti Black Sun Mining. Saan nga tanga mo ni madam ti maipanggap iti heavy equipment kan barko? Tsak na pagkadkada ni Mrs. Villarabas. Kita ito. No kasano nga ilawlawag ko. Madam, awan mat siguro ti dagas na ti umawat iti sagot no saan mo lakit di akin itaw. Tung palaklangan ti kayat ni Ador. Tapnawan ti saan nga panagkinaawatan. Tsak kaya ta siyak ti makagapo madatang tinagan na. Wan mat kiti madam. Taamangan no palpalabugan da kayukit di dagijay nga agasawa. Saan mo ibagbagaday ta ka ni Virginia? Amangan no day tamanan ti pampananutan na. Gob. Anya ti kayat mo asawan, Ador? Ti kagdanag, Virginia. Sige, chato, mapantan. Adu ti asikaswag di Kapitolyo. Napirma ako nagitinakad ado a papeles iti lamisan ko. Saan pa yalimtang nagitindo a mayor? Nagti mayor ni Alibago kan binuangan ti kayat ko asawan. Gob, saan pa'y gayam nga mo ni Madam Virginia ti maipanggap iti barko kan kadagijay heavy equipment? Saan na pa'y nga taan na damag? Ta jak matimbag baga. Sino nga tangag peso ti akin kuka kadagijay? Anya nga ta ti panggap da? Ore dagitindo a mayor saan da nga mo. Ngam kayat ko man na makasarita ina. Isa pinayabak ina. Ngam adda atap ko. Amay panggap iti Black Sun Mining ti kadaragijay nga equipment. Ni nga ta General Villarabas? Jak pa'y sigurado no adda pa kay naigan na iti daytoy. Tas sigun iti nakasaritak ng engineer. Ganggan na at kanotibus da. Ni, manti na. Agbasak-basak matindag iti ganggan na iti probinsya. Gamsa-gamsawan da matindag iti rekursos naturalis iti iti baybay. Saan tayo pa masigurado no anya at talaga ti panggap da? Masapo lang maimbestigaran pa iti amin. Talaga nasikap ni General, Mr. Soronda. San na sinungbatan tiyawag ni Gobernador San Diego, takayat na ni Mr. Cheng ti makasarita na. Anya ka diti kinatao na idya, Mr. Cheng? Sige. Umay kaminto inton madamdama dita. Bye.
Oy. Ano di mapaspasamat ka? Katawa ka nga may maysa. Anya man hindi kahit mo asawan. Nalimbong di pa nagpampanunot ko, Amanda. Di mo ka dinangag nga daki na sarita kiti cellphone ko? Nangag ko. Apay, asino ka di dayjay? Anya tinagsaritaan nyo? Ta nakaragragsak ka? Ni Mr. Sorunda, ang mga nuatapang man na babae. Tinigosyante nga dati babaan ni General tinagsaritaan mi. Kahit nakanupay nga gipatakder, iti adadoan negosyo dito sa Santa Barbara. Ti saludsod, ipalubos nga ta ni Gobernador Santiago. Pagimbagan ti probensya. Pagkadkadan na din. Di na pa'y kaya tadumagkal ti mapastrek ti probensya ka na da pagtrabahuan dagiti tao. Tikunat ka ni Rodrigo, amiga. Kasanon, no saan nga umanugot ni Cab. Sayang agpaiso dagijay akataltalunan. No, patakderan da iti subdivision. No kayat dagiti akin ko nga ilako dagijay adaga, awan ti mabalin ni gobernador. Saan ka diya mapawilan no kas pangarigan, amiga? Diya ka mo. Saan ko masumbatan da ita sa lutsot mo, Amanda? Depende siguro. Kunamat kit di dagiti manalo na basit ti maapapit da. Agrek-reklamo pa'y kit di ti akindaga tabasit lakano ti abang da. Problema dakkel dayta. Ngam na niya tinasayaat. Nalapit adayta ti mapasamak. Oh, Edong. Apay ngagwing-wingiwing ka mangkit kita kanyak. Ada problema? Loko. Kasla si katimang karkarit kanyak. Uray lang agtiwang tilugan. Iti kinapagkas ti panagpataray mo. Ni boss, ti pangibagamit ti reta. Kaya't kiyo ta pagtimugan kayo! Salbag kayo! Papanantay ka di, boss. Napao ti panagsarita ko ni General Mapantayo di Kapitolyo. Kaya't ko asintiran ti reaksyon ni San Diego. May panggap iti operasyon tinangisit at darat iti baybay. Naimbag nga orasyo, Sir Rodrigo Galvante. Ni kadigob ti gagarayo. Amo na kadingo may kayo ita, sir. Sana masapol nga da appointment ko keng kuana. Amom da ita, chato. Amok na ita, sir. Nga madama nga minakasarsarita na dagiti mayor jali bago kan binuangan. Nabaida pa'y matlang nga dimtang. Aniya? Agtugo kayo pa lang, sir. Pangururayan nyo. Agmay sakay-sakit di, Saan? Kadwag da Gaspar ganito. Nagbati da hijilogan. Anong basta, sir? Rayo labasitan. Malpas da nagsasarita. Adan sa kamin problema? Sir, di yung kadi pa'y nadamag ti may papan kadag jay heavy equipment nga da iji alibago. Ne. Saan ko nga muna ita? Apay da gijay? Kuha ngamin, sir. Ada pa'y ngamin barko. Idi na pan mi kinita kinigob. Gangga na samat ka no, dagiti akin kuha ka dagijay. Kat dayjay sa ti pagsasaritaan da. Dalpas matlangan nga dag dito ay. Uray klangan na malpas da ngagsasarita, tiyato. Uray, tadda ka mat, akasarsarita. Anya tararamidin niyo dita Kapitolyo, Gaspar?
Kurang lang nga ngagbalin kayo nga empleyado dita. Madam, San ka diapod no ti kunak, Gaspar? No anya langan ti gagagaraan ni Rod kan Gobernador Santiago. nabid kami pa adimteng dito Kapitolyo, madam. Kalpasan ti panaggapumi iti hotel ang nagtarusan na general. Nagdiritso kami dito, madam. Ay, mabayag kayo pa nga Rod dita. O sige nga Rodan, Gaspar. Bye. Sa bagay, adapay pinkat ti kwarta ka. Ha? Wan, apa yan tsak na panunod? Padase kalukatan ti kahadiyero iti kwartumi. Madlaw ko amasansan nga adda kasarsarita iti cellphone mo, Gaspar. Addan sakit di palimid mo. Ni Madam Amanda na jay. Anya ti kunam? Ni Madam Amanda? Oh, apay nga katawa ka, Edong. Kasjay ni Madam. No saan na maawagan ni boss? Siyak ti awagan na. Nalapsat pay lang ni Madam. Saan amadlaw anataanganan? Ngam ni Madam Virginia, ti dayawak launay. Kaslawan ti nagbaliwan ti langan. Addan nakitkitak aladawan na idikaw bigan na pay lang. Oy, Edong ah. Kaguran na ka ni Madam no mangging na rita nga ibagbagan. Di na kayat nga da makaati iti kinapintas na tapno mom. Dahita tinakala problema kita, amigo. Nalpas kami lang rodan na nagsarita ka ni General Villarabas. Apay nga da barko kan dagiti heavy equipment ijay. Nasdawa kita imbaga ni Chato kanyak na itaampanag. Apay ka no dagiti ay, amigo. Imbaga dagiti do amayor. Ngawan ka no ti pakainaigan da ka dagijay. Ngam adda atap ko. Ama aramat dagijay nga equipment iti pan nakaminas ti baybay. Atapam ka din ni General? Ngam kunam ta nakapagsarita kayan. Saan ko masigurado no adda pa kainaigan ni General Villarabas. Kunan ni Engineer Morgan. May sa kanong agnagan iti Mr. Cheng tibos na. Kukwa tiganggan na et. Talaga anabak ng iti natural resources ti Santa Barbara. Tapagintirsan pa dagiti babak ng aganggan na et. Naitang amin ti paglaingan dagiti ganggan na et. Ngem jackpot siya. Nga awan kaduwada at aga dito eh. Anya ti kayat mo asawan, amigo? Kasapulak ti tulong nyo, Major Cordova. Malaksid karag iti polis. Kayat ko amang imbaon kay iti soldado at tumulong amang bantay karagijay a heavy equipment. Juan, Major. Madama pa lang ti investigasyon. Ngamjak ipalubos ti panagopirada. Pinaimbestigarak maten karagiti Coast Guard. No asino at talaga ti akin kuko iti dayjay a barko. Igam kan bilag. Kasapulak ti tulong yo, Major Cordova. Malaksid karag iti polis. Kaya't ko amang ibaon ka iti soldado at tumulong amang bantay kadagijay a heavy equipment.
Juan Major, madama pa lang ti investigasyon. Ngam saan kong ipalubos ti panagupirada. Juan, pinaimbestigak mo ten kadagiti Coast Guard. No asino at talaga ti akin kuko iti dayjay abarko. O sige, Major. Agya manak. Bye. Ador. Oh. Adan sakit, di kinasarsarita mo iti cellphone mo. Wan gayam. At iti kapi-api na timplam. Amangan no saan ka makaturugan? Agya manak ani. Ni Major Cordova. Nagpatulong akin ko na. Kahapay, ada ka di manen problema? Kunak mano nagpatinggan dagiti tulisan, honey. Awan pa'y gayam ti amol ni Virginia may panggapit da ito. Maturugtan. Inton bigatan na pagsaritaan pala ito abarag. Naimasan titurog ni Adora pinanawak iti silet mi. Bimabak ngay may nagtimpla iti kape. Tiyakmatan makaid na amang pampanunot iti naibaga kanyak ni Ador itay. Apay ngay pabigat na pailang nga ibaga kanyak. Anya nga tatay chay. Takas lakayat na pay nga ilimad kanyak. Hawag man kiti ni Chato. Barang nakariing pailaang. Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello, madam. Chato. Pasensya ka ha. Nakasinga aksamat na iti panaturog mo. Saan mo't, madam? Paspasag kami dagiti ginatang ko iti bookstore libro ti martial arts. Maturog ako man. Anya ka dito dyan, madam? Agkakamakampay din di pa nagsuyaab mo. Imawagak. Takaslada kayat nga ilimad ni Ador kanyak. Ha? Imawag ngamin kini Major Cordova. Agpatpatulong ka no. Katitay pagdamagak. Imbaga na nga inton bigat la kanon ti panagsarita mi. Tinasayat, madam. Ipabigat yung antenday ta. Pagkalmaan nyo lang tarik na yo. Maturog kayo kitid. Uri ni Chato, sana kahit nga ipagkakanyak. Sige nga Rodan, Chato. Pasensya ka manan, iti panangsihakan ka. Dayjay laang. Bye. Uri ni Chato. Di na kahit nga ibagakanyak. Hangam. Maawatak matkit di. Kunaklakit din no saan ka payas mangpat dito yung mansion, Rodrigo. Mayat man ti pa nagbasam iti pagiwarnat kabayatan ti pa nagkapim. Juan, nangururaya kiti sa sangpet mo. Mabit man lang. Ay, tapos basa. Nalayos dagiti umili iti may sa alukar ti Mindanao. Gapo iti pa nagregaay ti pagminasan. Sa, anya pa dita? Black sand mining. Ijay samat alibago dayta. Anyang alibagong ibagbagam. Nadamag ko ngamin. Ada ka no nakasanglad a barko iti nagbedengan ti alibago ken binwangan. Ada ka no pa'y dagiti heavy equipment ama atap ama us-usar iti black sand mining. Bilibak king kaamanda.
Abak mo pa iti maysa a reporter. Kabayatan ti panamigat ta. Ibagak no niya tinagsaritaan mi kani Major Cordova. Kinid daw ko at tulungan na dagiti pulis sa mga bantay ka dagiti heavy equipment iti Alibago. Heavy equipment? Why? Apay, anya dagiti. Numanon ang barko tinakasanglan jay. Ha? Apay ti barko? Mapit lang, honey. Anya ka di man nanti mapaspasamak. Awan pa iti masigurado. Ngem atapek ang mausar dagiti iti pan nakaminas ti baybay. Kaya't mo asawan. Apay, matuloy mo't laang ti black sand mining? Kunak mano nakapagsasarita kayon kada general? Jak pa'y kapkap na kan. No adda pa kay naigan ni General Villarabas iti daytoy. Ngem sigun iti engineer ang nakasarita kiti. Agnagan iti Mr. Cheng takin kuko kadagijay. Ngem apay asaan ngagparang dayjay ang Mr. Cheng. Nakita kiti monitor ti susungan mo, Chato. Nasapa ka adim tayo. Amok ngamin nga do tinapatay nga si kasuan niyo di Kapitulyo, Gob. Saan kan samatan anami ka, Chato? Nalpasan, madam. Chato, awan ti ado nga appointment ko iti Kapitulyo ita. Agdiretsotan iti Alibago. Amang ano itay pa'y parbangon ang nag-deploy na kiti soldado ijay. Gob, Amo kunti amin, Chato. Day ta tinagsarsaritaan mi kiniador. Kabayatan ti pa nag-breakfast mi. Apay amapan ka pa'y langit, Chay. Kasarita ka na yung bagti engineer. Ibagakin ko na amasapul as sumango ni Mr. Cheng kanyak. Kaya't ko ama-amuan, nuan niya talaga ti panggapda. Agan-anad ka kumalaang, honey. Diyak kahit nga dadakis ang mapasamak kan ka. Di kagdanag. Kanayon nga anda ni Chato iti abay ko. Kanun saan dak amadaywan na iti pulis na escort ko. Anati ko na, Mr. Soronda. Sana pod mo da. Sana mabalin na di matuloy ti Black Sand Mining. Anya. Dimteng dagiti soldado ken pulis di Alibago. Isuda ti mang bantay kadagiti heavy equipment ken barko. Anya. Adda ijay ni Gobernador San Diego? Sige. Sige nga rodan. Sige. Bye. Nakaragrag sa kaklakit din. Kalpasan na. Rod? Ano ka nito mapaspasamak ka? Bigat nga pong pungkit ka. Amanda? Sino ti kapungtot mo? Sana maidrawing talangam. Mabiit ka alumakay no kasta. Awan sirbidig yang inutil. Huh? Pagpungbong tutendak abigbigat. Sino? Dagaspar ka na Edong? Ha? Dayjay mo't nga Edong, langan na laangan, madlawan na tagabambantay? Anya ka di day tang ibagbaga mamanda. Dagiti taok ije budiga ti may sa negosyok. Mapukpukaw ka no dagiti daduma a supplies. Anya? Iso damat laang ti Dayjay. Ay, malugi ti negosyom no kastarod.
denggem animbag ti baga. Gaputad di mo masungbatan dagiti kayat kong ibaga. Idanon mo dahito kin Mr. Cheng. Kayat ko ang makasarita, uray anyang oras. Nakalukat ti Kapitolyo, ken mabalinlak pa'y adanunan ni Kipalay. Anyaman ti bilin ta amoyo. Madaksan kayo, na agaramid kayo ti kontray ti lintag. Itay pa lang nga da kasarsarita ni Gob. Saan ba't nga timtimak? Dahil ta kasarsarita na. Kaslag palpaliiw laag. Ag kita-kita iti aglawlaw. Pabantan siya to. Saka anak. Wen Gob. Andarag ti soldado ken pulis amang bantay ti aglawlaw. Nupudno ti atap ko nga agminas ti panggapda. Kamagan ida dagiti pan nakabagi ti lintag. Kasaro nga Roden, no saan ngagpaiso amat tuloy ti Black Sand Mining boss. Sige. Agsaludsud ka lang, Gaspar. Barang saan nakapagpupungtutan ni boss. Aginom kayo, gitde. Di kayo sumanaw. Bayanda kasyak tagsaw. Oh, kanya. Wen, nangako. Maluksawak launay. Ngimsan pa yan na po kaw tinamnama. No apayasan ngamin ngagparang daya Mr. Cheng. Agalwad ni Gobernador San Diego. Wen madam, apagsangput mi lang dito Kapitolyo. Kutney, nagadugayam tagur uray kini Gob. Kat, kamusta ti papanyoy di Alibago? Nadanon mi dagiti soldado ijay. Kinasarita ni Gob ida. Di Engineer Morgan na kinasarita na, pulos adi nagsao. Kat, naimbag man awan matlang tidakas na napasama. Awan, madam, relax kayo lang. Tiyato, saan ka makaid namang pampanunod kata kayo? Relax, kunak manin, madam. Nagadunto pa'y dagiti pulis kad soldado nga escort. Agbutang laki ti dagi nga garamid iti sana nasayaat. Sabay ko Ay, sige. Amangan no, adakala at apakasapulan kan ni Gobernador. Sige nga rod, madam. Ulit, relax kayo lang. Agtalik kayo kanyak, hadak lang nito. Diyak ipalubos nga dadak sa mapasama kinigob. Da kayo latan tiya ginom, Idong, Gaspar. Ang mga nukilat ng umawag ni General. Saan kang rod unay nga agbartak, Gaspar? Ang mga saan kanto na makamaniho no kwa? Uray mabarte ka, Kidong. Nawaingak na tangag mariho. Nakarit ka. Aslaawan panagtalik mo kanyak. Nagulimag kayo. Nadawag ko. Ni Governor San Diego. Hello, amigo. Nimbag nga oras mo. Mabalin ka ding umay ka dito Kapitolyo, amigo. Oh. At dansagit din napatag ng ibagam kaniyak. Talaga napatag ti baga. Kaya't ko akadwaan na kamapanitayan ni General Villarabas. Anya? Nukasano ti pan nakakigtut ko iti maamuak ti may panggap iti barko ang nakasangla di Alibago. Ada dapat ti pan nakailabag ni General. Kasi tinagsaritaan mi ka ni General.
Saan na kano anam mo na iti abanag, ta sa balit inasikaso da iti asawa na. Saan nakanumat nga mamo da iti Mr. Cheng? Agya manak, ta saan nan nga ipilit ti Black Sand Mining, kalpasan ajak iman nogot. Ngam day dya Mr. Cheng. Kalaat nga day naramid na. Wan, ngam kabayatan ti panagsarsarita mi nadakamat ni Mr. Soronda, ngagsubli kano ni Ciudad da General. Wan ka no? Adugayam tinapanawan da at trabaho da iti Manila. Ngam agsubrinto ka no? Tapno pagsaritaan mi anaimbag da iti negosyo da nga kasawa, akayat da nga iserrek iti Santa Barbara. Nasayat launay, amigo. Ad damanan adumur as ti probinsya. Nasaya, numanayonan ti pagtrabahuan na iti umili. Napanmugan kinasarita ni General. Agatap ka kadi, nga adam muna iti nakasanglad a barko iti Alibago. Ninamag ko, no amo na ni Mr. Cheng. Tamas lawak, no apay asaan na akayat ti makisarita kanyak. Aging ga saan ngagparang kanyak. At apay kamay sa laang nga dami. Anya? Ngam saan kumanay tati pakariribo ka mani. Awan daga sa mapasama kanyak. No kaano pa'y analina kan dito Santa Barbara. Sa dakit din da ito'y a problema. Malpas tumat lang na ito, eh? Uray, tamabambantayan iti husto dagijay a heavy equipment. Amanda, itaman lang na nakaawag ka, amiga. Saan ka mat ngay may dinasangailik ni Ingrid? Kat nakaragragsa ka na kinistorya. Intong palan dagiti agasaw a Villarabas ting karida at tulong iti foundation, amiga. Daytang nga ti mawagag. Kaya't dagiti nga agasawa ang makapagsasango tayo. Sakbay ka nung agsubliday dyan manita. Agawid na kaya man. Wan, amiga. Ngam no kaano nga agsublida. Saan damat ang maibaga? Ang mga numabayag manan, tani, ado ka no ti asikaswenda ang negosyo da. Sabali lang agpaisto tibak na nga niya. Wan nga rod, amiga. Kat ni Mrs. Villarabas ti agkalikagom ngagkikita tayo. Siya kunti magkaamo ang mga awag kini Ingrid, Amanda. Kalpasan dahi ti panagsarita ta. Awagak ton, amiga. Igam ken bilay. Agawid na kaya man, amiga. Wan, amiga. Ngam no kaano nga agsublida, saan damat ang maibaga? Ket amangan no mabayag tumanan, di pa nagkikita tayo. Taado ka no ti asikaswenda ang negosyo da. Sabali lang agpaiso tibak na nga niya. Pwede no day ta, amiga. Ket ni Mrs. Villarabas ti agkalikagom nga agkikita tayo. Siya kunti makamo ang mga awag kini Ingrid, Amanda. Kalpasan dahi ta panagsarita ta. Awagak ton. Nakastrekan iti departure area da General kanti asawa na. Mapantayong matan. Papanantay yung araw din, boss. Agdiritso tayo di Kapitolyo. Kumusta mano nagparangan da ya Mr. Cheng kan Ador? Ngam no nagparang da. Anya nga tati mapasamak.
boss. Anya nga tati lang nga ta Mr. Cheng, boss. Di lang nga ta mapabutingan ni Gobernador San Diego. Makasarak to matlaang ti kapada na anatang kantisangin na. Mabalin anak kadano ng da general kanti asawa na iji Manila. Nakaragragsak tayo tiya pa nagsasangom iti may sa aklas sa restaurant, honey. Nagawid dan. Ngam agsublidan to kanong matlaing. Saan da na'y pasigurado no kaano manan amasangon dati umay dito eh. Ado ka nung amin ti pakakumikumanda. Mabitlaing tasong batak na ito eh. Okay. Hello? Oh. Saan? Ador. Apay, sino timawag? Anya timbaga na taapay nakigtot ka. O sige, dakayon ti makam mo. Bye. Ador. Amang ano day 20 di mo pakaturugan, Virginia. Isa ano mabalin. Ipabigat na napagsaritaan na ito. Apay, anya nga minday ta. No saan mo nga ibaga kanyak? Isuntumot lang, di pampanunutag. Sige. May isa ka nagiti soldado ti mawag. Kat impaka muna ti panangraot kadakwada nagiti nagtagi armas sa lalaki. Anya? Madama ka no pala ti panagrarangit da. Diyos ko, anya mananday ti mapaspasamag. Ano nagiti pulis kan soldado? Kat no asino man dagijay. Saan dang agbaligi? Dam, langayo kit tinapuyatan na. Madlaw asaan kayo turog? Chato, adadakis napasamak idirabi ija alibago. Ha? Anya? At dagiti nagtagi armas alalaki anang raot kadagiti pulis kan soldado. Amang bambantay kadagiti heavy equipment kan iti barko. Anya? Asino nga tadagi jay, madam? Naitatisan tayo pa nga amo, Chato. Gob. Urayek ti report da Major Cordova kan Colonel Mercado. Chato, sa paan dati mapan iji Kapitolyo. Mainayon day tetya si kaswek. Salvador, saan ka kumamapmapanan iti nakapasamakan iti krimen? Ang mga no saan pa anak kadayo dagiti ama nagtaktakas? Sa anak amapan. Umay tulatan ag-report da Major kan Colonel. Noan niya tinapasamak iti rabi. Anya ti kunamlyon? Rinaot dagiti armado alalaki, dagiti soldado ken pulis, amang bambantay iti barko. Anya tinapasamak. Awan tinatay ka dagiti pandakabag iti lindag? Anya? Sumagmamanula ang tinasugatan? Ket dagiti armado. Sige. Bye. San mo kadipay anadlaw adim teng dagas parko ni dong naman na? Diyaga mo? Sanak pa'y matarimwar nito mansyon. Apay, asino diya kinasarita mi ti cellphone mo? Nilyon. Nadim padamag na kaniyak. Rinaot kano dagiti armado, dagiti soldado ken pulis ang nakadeploy iti igid ti baybay iti alibago. Anya? Asino ti akin aramid iti daytarod? Kan, apay ngay naramid dati kasyay. Diya ka mo. Awan bibiyang ko iti dayta. Uray agpipin na tayo da.
No apayasan kayo pala nagkuyog ken ni Idong ngay may diti mansyon, Gaspar. Siyak pala ti padanunin nyo diti budika. Maturog pa lang kami ni tayo, boss. Sige. Dito'y kalatan lugan. Sige nga ron, boss. Agsigarilyo ak labit. Dahi talatya mom. Sinalbag ka. Agalwat na dyan Idong. Mapanik-nikak lang ti atap ko. Naimbag tasan kayo may ibusan ni ti kapi o dito'y kwartersyo Idong. Hindi sukman pa lang ti paltog ko diti lamisita. Talaga na pintas day ti paltog yun. Ops! Saan mo nga igigaman day ta Idong? Di mo gandatan na pakibiyangan ta ang mga nukilata pumutoking ka. Ano yung matati kaya't asawan ni boss? Hawan mo ti amok aba. Malagip kuman gayam. Kumusta dagiti nabati akadwa mi San Casimiro? Nabayagan na jak nakasarita ida, boss. Idilangan timulong da. Anang dalos iti ebidensya iti napasamak kaday di Mayor Lopez. Nabayag mo tayo gayan. Amom, rinaot dagiti nagtagi armas, dagiti soldado ken polis. Nakadeploy iti Alibago. Ket atapon dak nga da pa ka inaigak iti napasamak. Napartak gayam ti panagburet ti panunot mo. Sa nakas kinigas para pundidon santiloko. Ibagamlangan kanyak tipod no, Idong. Dagsak ang makapungtot. Amok data, boss. Apay kumasyak ti pagatapan nyo. Amangan mat nun ni General Villarabas. Tiyakin aramid iti daytoy. Ang nati kunam, papasulam ti awan ditoy. Saan ang nakabutbuteng at tao ni General? Uray may sa asigo da soldado. Katni nga ta Mr. Cheng. Oh, gayam ni Mr. Cheng. Baliwak ka kasarita nilyon. Masapol may pamuspusan na amamuan na tinumero ni Engineer Morgan. Kaya't ko makasarita day jay ang Mr. Cheng. Nagbayag kayo lakit din na nagsarsarita kini boss. Nalabsak nga nakasarsarita na iti cellphone na Edo. Insinyas na. Nagtaros ako dito ayan mo. Nileon siguro tinawagan na, Gaspar. Kaya't nansa nga amuan, no kasano ang makasaritan ni Engineer Morgan. Takayat na ang makita ni Mr. Cheng. Engineer Morgan? Mr. Cheng? Apa nagigya at tao, Edo? Kasladyak maawatan ti kayat mo asawan. Oh, apa yan nagkurot-rat tamuging mo? Pudnon sa taimbaga ni boss si tay. Pundi doon ti utak mo. Saan nakatagtagibasitan, Edo? Paltog. Apa di ta paltog ka nakadisyo iti lamisita? Nakigtot ka nakakita iti paltog ni boss. Uwan gayam. Ang mga no saan mo pa'y nga among agpaiso, Gaspar. Rinaot ka no dagiti nagtagi armas dagiti pulis kan soldado. Nakadeploy ije Alibago. Anya?
Kaya't na ang makasarita ni Mr. Cheng? Agatap ni boss. Ani Mr. Cheng tinangbilin kadagidjay ang nagtagi-armas. Saan pa'y matgayam apundido ti utak mo, Gaspar? Adday ta. Agsublin ni boss ditoy. Nalpas siguro ti panagsarita da kini Leon. Amiga, anyalakit din dagito yung mapaspasamak. Sigurado nadamagan ni General Villarabas. Ket amangan no, mapabot nganda nga agsublin ditoy. Tasanda na patuloyin dagiti proyekto da. Awan pa'y tiawag ni Ador Kanyak, amiga. No nakasarita ng da Major Cordova kan Colonel Mercado. Soldado kan pulis gayam, tinakasarsaritan ni Gaub. Kastoy ka din ti kariribok ti Santa Barbara, amiga? Itamad lang manan nga da mapasama ka, kastoy. Angam, apay nga minaday tati pagsaritaan ta, amiga. No apay nga awampay mo't ngamin ni Ingrid. Madamdamalaang at danday jay. Kadwa na dagiti pada na nga opisyal iti foundation. Taita pa lang ti kaudyan na damag tiyato. Agtultuloy ka no ti panang sapsapol na iti soldado no sa dino tinagkamangan na gijay ang nagtagi armas. Asino nga tangagpweso da kay Jacob? Anya talaga ti panggap da? Duwan ti posibilidad daga po na. Umuna, kaya't dabut-but ngan lagi ti pulis kan soldado. May kadwa, kaya't da nga agawan lagi ti heavy equipment. Itikas di akin na ado dagiti pulis kan soldado ang nakadeploy. Sigurado ang marigatan da mga rami diti daytoy. Dakal ti atap ko at tao ni Mr. Cheng Dagjay. Apay nga minasaan na kayat nagparang kanyak tapno makapagsarita kami kuma. At dapat din atap ko asan apudno at tao ni Mr. Cheng. Anya? Kaya tiyosawan ko? Impostor da dya, Mr. Cheng? Ibagakan katigay ay ayam iti panunot ko. Kalpasan ang nakapagsarita kami kalin General Villarabas. Kalat adimtang ti barko. Ken dagijay nga equipment. Salimtaw tinagan ang Mr. Cheng. Oh. Pagduaduak, nupud na ang Mr. Cheng dajay. Ang mga no dami lang. Kaya tiyosawan ko. Pagatapan niyo ni General Villarabas. Meron na nakid din. Akalpasan ang nakapanaw ni General. Kailaat arinaot na gijay ang nagtagi armas na giti soldado ken pulis. Apag iso arimar ni Chato iti opisina, itay dumting nga kami ko. Nibaga na kanya kasan kanong pa'y anagbayag apimanaw da Colonel Mercado kan Major Cordova. Nadamag mumot nga tan tinapasamak di Alibago, amigo. Ti panangaraot dagiti armado kadagiti pulis kan soldado. Nangikuday ta damag. Natured da. Idinto nga ad-ado nga amang dagiti pan nakabagiti linteg. Tsaka muno niya ti kayat nga mapasamak. Madama pala ti investigasyon ng iti pulis. Ken sapsapulen ng iti soldado ng iti armado. Amang ano nakalimang dan, amigo Ador.
Iti surong na pa sa Talibago, masara kami iti rumiyat a kabakiran. Amok na ita, amigo. Sumalpot na ita kabambantayan iti kabangibang a probinsya iti amyana na dumaya. Naibaglakid din, tanakapanawon da general sakbay na pasamak na ijay. Dahita lang, amangan numapabot ngandan ton. Panagkunak, adda pa kay naigan ti black sand mining na ito. Anya? Apay san ka di pa nagparang ni Mr. Cheng, amigo Ador? Saan pa eh? Inyunay-unay ko idi ka ni Engineer Morgan nga idanon na ka ni Mr. Cheng akayat ko akasarita. Aging ka arim maot nagijay nga armado. Oh, apay nga inasitgan na kami kini Chato, Gaspar. Nalpas ka din na nagsigarilyo? Awisin kayo kumangaron nga agkape. Malitirik na ka. Nagkapi kami kinigob. Da kayo latan. May mayat kumano kadwa da ka kiniedong, Chato. Dagulit ka mataya, Gaspar. Nagkapi akon ko naklangarodan. Kan, saan ko ang masangot makisang-sango ka na kayo? Ado tiramidak. Naon kayon. At dapay ka din ni Sir Calvan kay. Ito lang ang budiga, ti pagkapyam. Malaksit. Nadapay sa bali pa panantayo. Daryawat ti kinasiglat nga gunggunay ni Leon. Nakasarita na ni Engineer Morgan. Oray adda dagiti pulis na nakabantay. Ngam ti problema kita. Nagring ti cellphone na ngam nagidip matla agos. No apay nga idi adda pala ni General, san ko anakasango day jay, Mr. Ching. Anya ti pudno, may panggap iti day jay agang ganat. Boss, rumor tayo ka di matla. Madamdama lang. Nabayag pa'y din na jak na sarungkaran dagiti daddo maanigosyok. Awan ka diti may isang lad a kontrabando, boss. Napintas ko maagundaway. Tamakumikom dagiti panakabagiti linteg. Wala paiso. Nabayagan nga awan na ipuslit ang nabibilag ng armas. Madadalan da ito pangwartaak. Sama ta na matulo ti Black Sand Mining, boss. Saan nga ta matuloy yan, boss? Kunak man makaamon ni Mr. Cheng. Pinalak kinilyon tinambar ni Mr. Cheng. Awa-awaga kita ngamsanak asong-song patan. Igam kan bilang. Boss, awan ka diti may isang lad a kontrabando. Tapintas ko maagundaway. Tamakumikom dagiti panakabagiti linteg. Huwag ngagpaiso. Nabayagan nga awan na ipuslit ang nabibilag ng armas. Madadalan da ito pangwarta. Saan sama ta na matuloy ti Black Sand Mining, boss? Saan nga ta matuloy yan, boss? Kunak man makaamon ni Mr. Cheng. Pinalak kinilyon tinumero ni Mr. Cheng. Aw-awaga kitay. Ngamsan nakmat asong-song batan. Sapay la ko mga agpayso tanakata yung dagijay ang nagtagi armas. Wan gayam Adora, kumusta dagijay heavy equipment? At dapay lang tinakasangla da barko? At dapay. Sana makapanong da jay.
Tasipsiputan dagiti Coast Guard ti mabalin na panaglibas da. Nagkinaawatan kayo lang arod nga minan kini General. Sa dayjay a Mr. Cheng. Saan pa yung nagparangkan niya? Tapno makapagsarita kami kuma. Wala. Sana na dahil tati panunutam, honey. Maturog takit din. Sige, honey. Aginanakan. Oh. Kaanon tumatangag parang ni Mr. Cheng. Nukas kasano. Paipanaw kon dagiti heavy equipment. Kat makamumot na dagiti Coast Guard amang bantay iti barko. Tinsapay mo't dimtang ni Mr. Cheng. Awan mo ti makita kasabali ang lugan dito eh. Gob. Nung apay kiti ang malampay timbagan apa nagkita yo ah. Ada sumunga na lugan. Gob! Pinatay na! Imbaglangan. Naka-bulletproof besak. Gob! Saan niya pa ilang itong pangararaw taulo yun? Kung naktupay kat, nasikap na gito eh. Makasan maglahat alimay ba't da? Sa nagsublida na papatok. Bumalbalas na nagiti polis kan soldado. Madlaw na bibilag na giti armas na giti kabusor. Huwag nga rod. Sino nga to, Drijay? Apay ang nairan-ran na lakit din. Iti da ito apa nagkita yo kini Mr. Cheng. Sino nga to, Drijay, Mr. Cheng, Gob? Nagsardengan ti panagpipinaltog na. Naglibas na nagti armado. Kinamat na kiti polis ken soldado. Dagiti skortya polis, Gob. Isudan ti aktorong dito eh. Yator, nagistayan man ang ti asawa ka. Diyos ko, gusto ko na pa nagtigag kung kapoy tinervyos ko. Ni Amanda. Hello, Amanda. Hello, amiga. Nanggang mo ka diti pa damag iti rancho? Ay, dandani mo't tin pinatay da ni Gov. Juan, nangag ko. Ay, Diyos ko. Orek lang ang tigtigar-gar itinervyos ko. Aglulukan di paghik. Amiga? Apa yan? Anyat mapos pasamagkan ka? Pagkalmaam lang tirik na, amiga. Uray, tasaan mo't anan-ano ti asawam. Marignak di pa nakapsat ko, amiga. Kas lang lulukan di paghik. Sige, baliwan tonto lang ang tiagsarita. Boss, nadamag yung kanin tinapasamak. Kabayatan ti kaadda da Gobernador San Diego Conchato iji Alibago. Saan nakapaudi ti damag may panggap kini amigo Ador? Nagistayan manan. Noan niya ngamin tinapanan na ijay. No kaano lang arinaot dagiti nagtagipaltog, dagiti soldado kon polis. Sigon iti damag, agsarak da kumakin ni Mr. Cheng kasjay mo tan tinapasama. Saan samat ang nagparang ni Mr. Cheng, boss? Agparang pay no kasjay mo tan tinapasamak. Maburbur tiya, anak. Nairan-ran na lagi din. Uray kita dumadamag. May panggap iti investigasyon dagiti polis. Adda kayat ko ang mapanitnakan. Naimpagtadimtam ka, Ador. Di mo lang mo no kasano ti panagtiptibayo kalpasan anay radyo tinapasama kada kayo kinichato. Tanda niyak naglusdoy kat inarayat nak ni Manang Bestra. Sus, madam kastaon na iti panagbusbusag yun. Sige, kalmakan. Uray tawan ba't da ka sa napasama kanya? Ngam, kasanon no.
Ay na, di kay ka di madanagan, madam. Imbaga akong, jak ipalubo sa may sagmak ni Gob. Kalma kay lang. Siya Kung pa'y kaya. ate mo namatay. Ni Samantha. Aday ti silad na. Agsangsangit ang mga arakop kanya kita ay. Ay, Diyos ko, anya lakit tindag ito ang mapaspasamak. Saan ka nga agawid pa'y? Umiyan kan dito, Chato. O sige, Fridia. Kalma kan. Handa rin ti police escort ko ang nakabantay ti aglaw-law ti balay. Agyaman ako iti sa sarungkar mo, amigo. Kamne, naramyan kan sa. Yan, slamok ti gagaram. Panag ko na napugto, amigo. Nagistayan kan. May salangin ang ilaw ti sana nakapagpirma. Amigo. Atidog pa'y tibiyag ko. Saan pa yamin ang nalpas ti misyon ko? Raba ko lang day, amigo. No apay ngamin na nagturid ka na napanidjay. Malimpayan. No kano lang rin naot dagiti nagtagi armas dagiti soldado ken pulisiyay. Ija tinagtulagan miya pagsinarakan ka ni Mr. Cheng. Kasjay matan tinapasamak. Natalgad tirignak anapan ni Jai. Tamalaksid kadagiti soldado ken pulis. Kadwak pa ni Chato kadagiti pulis escort ko. San nga ta palabog kami ko? Anya ti kayat mo asawan? Kayat mo asawan siksikapan nak ni Mr. Cheng. Amo mamigo na pagkada kabosor de jay. Ado dagiti kabosor mo iso asapol nga gananad ka. Kasingin at talaga ti paggad ti kinagobernador mo. Nasapa ka man na simang patamanda. Naimbag man, tadaras ka na uma kadagiti amigam? Ketsika. Nagapwam ron. Nakarabrabiin na si Mangpet ka. Nagapu ka kaditi ayan. Manan! Virginia ka, Virginia. Saan nga iso ti ginagarak? Saan kami nagkit kita? Napanak ijay gapo kini amigo ador. Amigo. Naglaing ka nga panulot iti pampar. Ang, Ron, tanda ni gayam na balo ni Virginia. Anya manong dayta sa asawa mamanda. Ay na, amok matkat. Pagayat mo dayta, san ka di? Agtalnakan! Makauma dayta dengdenggan. Napanak ijay, takayat ko amamuan no asino ti kinatao dagiti nagpanggap iti biyag ni Ador. Kat, anya tinamwam. Adda ka di? Awan! Nainayon man dayto yung investigasyon kadagiti pan nakabagiti lintag. Ay! Kat, anya itati pampanunod? Apay ang napaulimag ka, Ron? Ad-adda amaburburdya anak ngagpanunod. No anya laditat at atapam. Tinasaya at amanda. Maturog talangan. Saan ka pa'y matgaya manapan naturog, Chato? Anya pa lang tararamidam dito computer room. Mabalin siguro ng ready to ako na maturog. Ada lang amin kaya't kung ipakita ka kayo. Oh, data. Nangisit avan. Kasla ti sihigan ti balay ti nagpustuan na ita nangisit avan. Anya ti kadana dita. Kastamat ti ba nagkita ko? Nakita ko man ito idinapan kayo di General Center. Kat kasi di, awan matidim sa agi ti lugan.
tinted dagiti sarming kitawa. So asa na makita no da naglugan. Ngam imposible nga awan nakalugan. Pudno day tagob, imposible nga awan nakalugan. Ngam, awan nga tati pa kainaigan day talugan. Kadagiti nagtagi armas anak ka-enkwentro dagiti pulis, iji alibago. Kaya't mo asawan, sipsipudan dati garaw ko. Kaslakastan ko. Delikado sa ito eh. Masapo na mabantay na naimbag dagiti pan nakabagiti lintag ti aglawlaw ti balayaw. Kunak namat maturog ka itayan. Nakakidam kamat. Rabin. Jack makaturog ka ni. O hanya pa lang ti inaramid mo iti baba. Napan ko kinita ni Chato. Pinanawak laktan iti computer room. Ijay karon na maturog. San abale? Tatamat pagturugan ijay. Naimang apagturugan. Han, ikarigatan tanti maturog. Narigat no mapuyatan ka kat kanayan amasapa ka asumbar kiti Kapitolyo. Pagkalmahan mo laktan tirik na. Tapno makaturog ka na sayat. Wanhani. Kat ikarkararag ko langan asaluada nakakumaakanayon ni Apo Diyos. Ad-adda ang maburbur dyan. Iti kinatao da dyan, Mr. Cheng. Tida ito'y anamwag. Nasino ka diat talaga da dyan tao? Limabas kami itay ti sangot ti istasyon ti polisya, boss. Alis tumot gay mamabanog nga agjogging ni Gaspar. Boss, nangagmi tinagsarsaritaan dagiti pulis. Nabibilag kano dagiti armas dagiti nang parakapak kada gobernador. Di kalibre dagiti paltog. Kasla ka dagiti paltog nga ipuspuslit tayo, boss. Ha? Adatap ko, boss. Dajay a Mr. Cheng. Nalakwan tayo lakit din kadagiti nabibilag nga armas. Anya? Nukasta. Masapol amamuhak no asino atalga dayjay ang Mr. Cheng. Dahita tirimuar manipo diti crime laboratory kadagiti basyo ti bala ang naala dagiti pulis iti alibago. Nabibilag nga armas. Kaya't naasawen gob. Nakabutbuta yung dagijay ang nagtagi armas. Nabibilag nga rod ti armas na. Dahita ti pat-tapat na dagiti pulis. Nabilag at tao ti aday ti lukudan ti napasamak. Ang mga nubigbos ti dakla sindikato. Gob, ni ka di Mr. Cheng ti atawa nyo? Akasmat iti ito tudo dagiti pulis? Awan mas nop amay tudo dagiti pan nakabag iti lintag. Aging nga awan paglawagan ti investigasyon da. Gob, panunutin nyo nairan-ran na lakit din ti panagkita yung kumakin ni Mr. Cheng. Sa may saan mo't anak parang? Gapo nga tayo tinapasamak. Ngam saan tayo nga mo ti gapo na? Nalimad a sipsiputan dagiti pulis kan soldado ti garaw na Engineer Morgan kan dagiti kakatuana. Wana, rumbang lang nga may raman da ama imbestigaw, Gob. Iso da lang di makaibaga no asinan Mr. Cheng. Nga, problema. Tasanda ka no pa'y mo tanakit kita. Itay pa'y lang asang kakitam terelom, Gaspar. Or-orasam sakit diti panagdigos ni boss. Matektekan kan sa launa yan nga gururay. Awan sa mo tinapati kapaparan tayo, Edong. Nagtataras ko man na nagrobot ni boss. Awan ka diti madlaw mo ko ni boss, idi rabi.
Kasla adda na o nag-apang panunutan na. Huwag nga raw, Didong. Asino nga tangag paisod na iti nagpanggap iti dakas kini Gobernador Santiago? Diya ka mo. Saan ko akaya ti agpugto? Uray man kat di patayan da ni Gob. Awan ti bibiyang ko. Sa bagay, awan bibiyang tayo dong. Noan niya ti mandar ni boss. Iso titong parenta. Narigat ti kasta, amigo. San mo nga mo ti kabusor mo? Pagamuan langan, tapalikodan da ka. Manangasi ti Diyos, amigo. Malaksid kanit tiyato kanagiti pulis escort ko. Saan ngagsardeng dagiti pulis amang imimbestiga. Iti kanya sa sino dagiti armado. Nabibilagayam dagiti armasta. Kahit nasawan nakabutbuteng da akalaman, amigo. At dapay lagayam dagiti may puspuslit ang nabibilag nga armas. Gapo iti dayta. Agtintinulungan dagiti soldado ken pulis amang bantay kadagiti pantalan iti sibubuk kala probinsya. Aniya? Amang ano naggapo dagiti nga armas iti kabangibang probinsya, amigo Ador? Nakisaritan ni Colonel Mercado kadagiti provincial commanders kadagiti kabangibang a probinsya. Uray ni Mr. Sorunda, diyak maawagan. Narigat ko matamakontak ni General, taado ti pakakumikumandang agasawa. Nga masana mabalin na diyak may pamuspusan. Nasapo lang makasaritak na diyak, Mr. Cheng. Roy, busy kang sakit di iti cellphone mo. Yam, di na kansamot masango asong batan tiyaw awaga. Ni Mr. Sorunda ti awawagak, Amanda, amang nasabali man ang di pampanunutan. Malagip ko, sakbay ang nagsubli di syudad da General, nagkukuyog kayon sa pala. Napanan nyo? Ijay balawas? Iti kamangibang a probinsya? When? Oh, saan nga ta tagay ni Mr. Cheng?